Inyuma y'inshingano zikomeye z'ubuyobozi hari umutima w'umubyeyi. Tekereza uburyohe bwo kubona umwana w'incuke abyinira sekuru ndetse na nyirakuru. Ni ibintu bishimishije cyane. Uyu munsi ntabwo ari uwa Green Hills Academy gusa, wari umunsi wo kwizihiza urukundo rutagira imipaka. Perezida Kagame na Madamu Jeannette Kagame bishimiye kubona umwuzukuru wabo mu birori byitabiriwe n'abanyeshuri na ba nyirakuru ndetse na ba sekuru b'abana biga muri Green Hills Academy. Ni ibirori byabaye ku itariki 20 Gicurasi muri Green Hills Academy, byitabiriwe n'abanyeshuri ndetse n'ababyeyi. Mu butumwa bwashyizwe kuri X y'ibiro by'umukuru w'igihugu Village Urugwiro bugira buti: Perezida Kagame na Madamu Jeannette Kagame bitabiriye umunsi wahariwe ba nyogokuru na ba sogokuru, Grandparent Day muri Green Hills Academy, aho bishimiye igitaramo mu mbyino gakondo z'umuco nyarwanda zabyinwe n'abanyeshuri biga mu mwaka wa 3 w'amashuri y'incuke. Uyu munsi wabaye amahirwe kuri sogokuru na ba nyogokuru yo kwizihiza umuco nyarwanda hamwe n'abuzukuru babo. Uyu ni umunsi ba sogokuru na ba nyogokuru bizihiza hagamijwe kubaha icyubahiro no kubashimira umusanzu batanga mu kubaka umuryango wabo na sosiyete muri rusange. Muri Amerika ho uyu munsi yizihizwa mu kwezi kwa 9 buri mwaka, ariko mu bindi bihugu bahitamo itariki banogeye. Igice kinini bakishimira urukundo, ubumenyi n'inama bahabwa na ba nyirakuru na ba sekuru. Mu busanzwe uyu munsi wizihizwa abafite ba sekuru na ba nyirakuru bajya kubasura cyangwa bakaboherereza impano, bagategura gusangira n'umuryango wose, naho ku mashuri bagategura ibirori aho abana bishimira ba sekuru ndetse na ba nyirakuru. Uyu munsi Perezida Kagame na Madamu Jeannette Kagame basuye umwuzukuru wabo Anaya Abe Ndengeyingoma, umwana wa Ange Kagame n'umugabo we Bertrand Ndengeyingoma. Ni umwana wavutse tariki ya 19 Nyakanga 2020. Yavutse nyuma y'umwaka umwe ababyeyi be basezeranye kubana akaramata. Ahari mu birori byasize amateka byabaye mu mpeshyi yo mu 2019. Perezida Kagame bwa mbere mu mateka ye yagaragaje ibyishimo byo kubona umwuzukuru, ndetse icyo gihe yasangije abamukurikira amafoto agaragaza urukundo rwinshi yakiranye uyu mwuzukuru we w'imfura Anaya Abe Ndengeyingoma. Nyuma y'imyaka 2, tariki ya 19 Nyakanga 2022, umuryango wa Ange ndetse na Ndengeyingoma wongeye kwibaruka ubuheta umwana w'umukobwa bamwita Amalia Agwize Ndengeyingoma. Kuba abana babo bombi bahuje itariki y'amavuko, tariki ya 19 Nyakanga, bishimangira ko uyu munsi ari umunsi w'umwihariko ndetse n'umugisha mu rugo rwa Ange na Bertrand. Ange Kagame ni umubyeyi w'icyitegererezo ufatanya inshingano ze zo mu muryango n'akazi mu biro by'umukuru w'igihugu, ndetse anakomeza kwerekana ko umuryango ari ryo shingiro ry'ibyishimo n'iterambere. Paul Kagame na Jeannette Kagame basezeranye tariki ya 10 Kamena hari mu mwaka w'1989 mu birori byabereye i Kampala mu Uganda. Paul Kagame yavutse tariki ya 23 ukwezi k'Ukwakira mu 1957, naho Jeannette Kagame yavutse tariki ya 10 Kanama mu 1962. Bafite abana 4. Ivan Cyomoro Kagame niwe mfura yabo mu muryango. Uyu yize amashuri akomeye ariko akunda no kugaragara mu bikorwa by'iterambere n'ishoramari. Ange Kagame Ingabire ni umukobwa rukumbi muri uyu muryango, yize ibijyanye na politike n'imibanire mpuzamahanga. Ian Kagame tariki ya 5 Ugushyingo 2022 yahawe ipeti rya Suriyetona mu ngabo z'u Rwanda.
bucura bwabo Brian Kagame yasoje amasomo ya gisirikare mu Ukuboza 2024 mu ishuri rya Sandhurst Military Academy mu gihugu cy'Ubwongereza. Yaje no guhabwa ipeti rya Suryetona mu ngabo z'u Rwanda 2025. Tariki ya 19 ku kwezi, Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yashimye cyane Arsenal FC, ikaba n'ikipe y'umufatanyabikorwa wa Visit Rwanda kuko yegukanye igikombe cya shampiyona y'Ubwongereza 2025-2026 nyuma y'imyaka 9 idaheruka gutwara iki gikombe. Arsenal yatwaye igikombe cya shampiyona y'Ubwongereza nyuma y'umukino wa AFC Bournemouth yanganyijemo na Manchester City igitego 1-1, byatumye Man City igira amanota 78, irushwa 4 na Arsenal ifite amanota 82, kandi amakipe yombi yarasigaje umukino umwe wa shampiyona 2025-2026. Mu butumwa Paul Kagame yanyujije ku rukuta rwa X yaravuze ati congratulations Arsenal FC, umufatanyabikorwa wacu wa Visit Rwanda, kuba mwegukanye igikombe cya shampiyona Premier League nyuma y'umwaka w'imikino waranzwe no guhatana cyane. Igikombe mugitwaye mubikwiye. Arsenal yaherukaga iki gikombe mu mwaka w'imikino 2003-2004. Icyo gihe ikaba yaragitwaye idatsinzwe umukino n'umwe. Ni icya kane kandi itwaye kuva shampiyona yitwa Premier League yatangira, dore ko yatwaye n'icyo mu 1997, 1998, mu 2001, 2002. Muri rusange yatwaye ibikombe bya shampiyona 14. Arsenal ifitanye ubufatanye na Visit Rwanda kuva mu 2018, aho yamamaza ubukerarugendo bw'u Rwanda binyuze mu kwambara Visit Rwanda ku kuboko no muri stade yabo, kandi abakinnyi bayo bagiye basura u Rwanda mu bihe bitandukanye. Gusa ni ubufatanye buzarangirana n'uyu mwaka w'imikino 2025-2026, aho izasoza Premier League yakirwa na Crystal Palace ku cyumweru guhera ku isaha ya 11.